Padre, pabunyagak man to'y anak ko. Anyat ipanagan mo kinkwana. Tigre, Padre. Nay, Domeng. Saan mabalin ti tigre? Tanagan tinarungsot nga ayop na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin namin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung arod diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabalin namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sa balimanan na parang iti panakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya Paul 1. Dagiti kalding ni Doming. Dito'y drama tayo, Doming. Mabali namin. Nagpulo damatlangan. Sino tinagpulaw kagawan? Anyan. Tudua talang arod di opisina. Tatang ko nam kadilatan. Ayun kaya. Yakbat kayat ngay bagam, pabigbigak launaya katugangam. Sige, isut ko na yaw, tata. At damat basit naglakayan da tao. Amukmut kayat, nga dasuron mo kanyak sipod pay. Ha? Naturayak launay, anagbalin na katugangam. Awan lakit kasla ibalbalak ni Rosa. Agasem, umanay la pangkigkigtot kuking kati panangibagbagak nga isina na ka ni Rosa no addasan ko akayat. Malagip yo pala na kita. Lakaya kun. Iswa subyak matkat dagiti mading aramid kaun. Iso itati, idaw-dawatak, iti pamakawan. Anya tamok no matayak no madamdaman. Ay, anyan? Panawunan ti panagsagana, Doming. Narigat no maostel da tao nga do tagsaksakit tinakam na. Impyerno ti pagtungpalan ti kararwak. Kastaman ti mayat akapanunutan. Winmat. Kasi tinay bagbagak ang nagpulon. Nagpulo matlangan. Nasayat lang ano nakapagdawat iti pamakawan ti apo sakbaya nagbugsot. Ay wag, di pa yung sinungbatan ti damdamaga kita Asinaw, di bagbagayo ang nagpulo aya. Ni andot asunel. Napagklan na basaguliro kan adik sapay day jay. Jay putot na nila kay undong asangar. Wen, timawid mo't laday jay iti day dila kay undong amana. Natay gaya man na jay. Wen, agpulo ti amin na dakas nga aramid ti tao. Matay amin na tao. Wen, ngamdaksang gasat day jay matay amatay adakas ladda. Naimbagmag. Sana pakaragsakan ti papatay ti asino man. Ngamnukas iti dayang andot ay talaga ang makasarak iti katapat na. Tirigat nakit sana akatapat di nakapatay kinkwa na. Asino nga rin tinakapatay no di pada na matlasunal kan basaguliraw. Ay. Pulos ka day tinakapatay.
Nagkunaapada na asunil? Nagkunaa polis ti nakatayan na? Wino nakapatay? Sino nga raon? Ngidlak! Ay, kalding! Kalding? Di kayo man mangrabak. Ay, saan ka mang rabrabak? Sinangdo ti toro at akawin na kumaapulutanan da kadagiti kabarkada na. Anya? Naiwakwak ka no ti karabukob na yisara ti kalding at akawin da kuma. Dayjay, isun tinangurungor. Kasta ka day? Ay, sana pakaragsakan ti papatay ti asino man. Ngam adulakit di ti mabang-aran iti papatay da dya tao. Ay lakit diya. Kit amok amay saka na mabang-aran. Tamalaksid asikan ti kapitan ti barangay. Dayjay pa ti maata pa ng takaw idi iti may sa akalding yaw sana ya. Uwain, awan lang amin ti ebidensya. Isa balin nayaw awan na jayag. Anda akong diti balay. Ngam saan pa'y asumina diti panunot ko. Ti ipapatay na di maatap nga agtatakaw diti barangay. Ay, ti karne ti kalding ti may sa akang inanitan. Masaya nga na kitinapukaw a kalding mi. Manya nga ron. Narigat mat ngamin ti mangitudo iti maatap na nagtakaw. Naawan natalga na pamanagnag. Oh, ay, awan pa ni Rosa. Ang mga no di magas na pa'y kananang iti tsindahan. Ay, eridap ko pa. Anya lakit lindi kastiyan na kay ruwamak. Luwag suyabak. Ilayon kon tiyagilad. Kitbulon kon tumatan ti makaturog. Oh. Ay. Ilad. Kentortorog. Oh. Ay. Oh. Apag-iso ti panagpasyarta dito yung farm, tanakwiyom. Pwera agtudo ko maa. Nasulit to ti panagawid tan. Dahil talanga. Ala, talugayam ti anak ni Bambi. Uy, kalakyan tamay sa. Nadaras ti panagado dagiti tarakan ta akalding dom. Uy, napaduta dahil tayo talo akabaiyan kan may sa aturo anang rugyan ta. Nagagat ni Mang Ipo, ya pasaray tang dana mamangkita kadakwana. Ibagat ko mga full-time lang na para aywan. Ngam nasaysayat mo't lang no hands-on na tao kada iti tarakay. Imbagla pambaran nga umay agpaangin dito away. Wanan niya. Siyempre, naipaywan mo, kasla awanan ti panggapuan tangag kara umay dito eh. Dahil nga raw. Nasaysayat mo't lang no pasaray umay tayo dito away. Nakayayat aboy-buyan dagiti agar-arab akalding. Di ka nga ta mamati. Ah? Makaawat mo't kat dagita iti sao. Di ka man dom. Di ka gisa makasla di ka mamati itimbagak. Ay talaga asa anak ka mamati. No aso, wano pusa, mamati akpay. Kasarsaritak dagita no dahi tayo sisyak apmasyar dito uy. Oh, makita dagita bumaraw kan bumalasang nga anak dahi talabang. Apay dagita? Nagita, tinaisigo na kasarsaritak akasla tao, manipod pa'y kayanak da. Isa makaawat iti sao na kita. Oh, di ka man dom. Di ka mamatay. Di lay bagpagam. Ni ala, agarbisan. Ay, agarapis kang pweso na. Intaglinong iti kalapang.
matudwanan dagita kalding. Ay, agarbisan Bambay. Inkay aglinungay. Ni, ala, makin inunamot ka datan dagita kalding amapan iti kalapho Domeng. Imbagak nga ruda na makaawat na iti sao. Di kan tumot mamatay. Dandanin di kasangay mo bakit? Anya ti plano, mamay sagana. Kano pa ay nagplano ang agisagana, ano kasangay ko? Ay, wala niya. Ay, nilatan rusa, tagnaknakam, gisagsagana iti makmakan, numadanon ti kasangay mo. Kasla iso ti agkasangay no kwa. Diyak na kairwaman, ti agisagasagana, iti anyaman na makmakan no agkasangayak. Tadi mo't insigsigod dagiti dadakkel mi ti kasta. Agsagana ta para iti kasangay mo. Ay, awan budget ko para iti data. No addaban, mamaminsan ti panagsagana inton kasangay mo. Mabayag pa iti kasangay ko. O di may mayat. Tapno apag isunda man na yun ti budget para sa gana. Kaya't kung nga ron ngagsagana tayo mo't ita para iti kasangay mo, siyak ti makamoy ti maparte, kasaok ni Domeng. Anya? Ni Domeng, ti isturbuan. Ayaan! Kasaok lang, taila ko na jay dua kalding da, tagatagak. Aya. Anyan lakay. Hanya katawaam. Di mo pa'y lakit iba nga makasidsidaw na makapulpulutan kay tikilaw na karnit kalday. Adaming ditan pambaranti kasangay mo bakit? Anyan ko na kahit. Nay, da kayo matgayam kagawad. Kung naklano ni Chairman Doming kinaglogan iti tricycle. San nga gluglogan iti tricycle day dyan o may ditoy. Ad-ad na ka motor, no kasadot na ti mangmaniho iti owner da. Nay, huwa na niya. Mas dawak mat kada kayo, Chairman. Nasaysaya at matla no imaniho yulangan jay owner da Chairman Doming. Tapno di kay tumat lang marigatan nga gawin. Ang sanen, lasong-lasong di kalsada nga agturong ditoy, sakit nagtapok no kasi akalgaw. Ay, sa bagay. Sa may siya, kababain mo ti manugang ko, no katap-tapok ton nga sublek yelugan na. May mayat-mat lang amin numasan sa na mapaandar tidugan. Ang amtay naka-stack kuma Aya. Uwan. Ay, Chairman, anya gayam tigagara yaw? Eh di ka man chairman na chairman kanyak. Manggusting ko ng blatak din. Ay, panagram la day jemo, Chair. Ay, manggusting ko na kuma. Ay kasoy na bumata nga kiti kaldeng, nakasao ko ni Domeng. Apay, ada okasyon nyo? Kasangin ni Sufeng itong Sabado. Pumarti tayo man iti kalding. Ay, sos, mayat Hey, manongay akalding tigatangan nyo. 5, I said, dwalaeng. Ipilyan na kiti dwa analulukmag. Dolaeng? No, may pamuspo sa matalo na sayat, mate. Ay, Oh. ay, awan, saan tayo may ilusot na itakin Chairman Doming? Kasta man ti kayat ko. Kung naklan numayat kay Jimbaga. Madeti mang luko. Talaga, mate. Eh, mamati akiti karma. Ure awan makuna karma. Tinapatag na pudno tayo. Kinasaya at tayo iti padar tayo at tao. Alan, kumita kan iti dua analulokmag kadag iti agar Arab dita. Ay, kasano da ito yan kagawad? Nakaat-atap mo't tundag iti kaldeng. Apay nga ay. Awan mo't masitgan kadakwadan. Ultimo dagiti orbon. Kasla nabilindan. Asa nasumina iti kutit ti inada. Kasano nga makatiliw tayo iti mapartay? Ay. Sana mabalin. Asan ta makatiliw iti maysa amayawi ay iti mayawi ko kuna kuma. Maparte inton parbangunan ti matiliw ta. Ay, amangan no binilin mo't ida ni Chairman Domeng nga awan agpatiliw kadakwada. Anya? Mabilin aya di kitingidlak. Isay kaldeng. Ay, kano nga mabilin na ida.
Kanayon na matakasarsalita na kita akalding no may pumasyar dito. Anya? Wen kagawat, mamati kay manuno saan. Makaawat na kita akalding. Dagi dyan launay turo. Ne. Ay, kasla makaawat na ngagpaiso. Nung kita man nagi talo at turo, nagaabay da ako kita dito. Nung nga ay buntay da kagawad. Anya? Ay, di nakiramraman ngagmao yung ipoy. Hawagak ni Duming, tao may dito'y. Isutag tiliw iti dua akalding ama parte. Kasalungatan. Sa anak ka makapanaw dito opisina, tatang. At dadaa po mayor. Anyaya ti problema dita farm. Dagi kalding mo. Awan mo't masid kan kadakwadan. Yayabyo di asinda Umasidagdagitan. Anya pailat makunam kat ikamkamatan ni Ipo di nakasako nga asin. Insiwat mo ti panagtarayan dagi tiliwan mi kuma. Anya? Oh, imposible Kabutang dakit din ti asin kat biyag da ita. Ay kurang dagi ti kalding mo. Itarayan da ti asin. Ay, anya gayam ti magbagayo? Ikamkamat ni Epoy ti asin? Wen, umay ka ngamin dituyin Talaga asa na maasid ka na gaji kalding. Si ka lang nga abudan san di ko makasidag ka dakwada. Dangarud mayor, adda na dito yun. Kasarungarudan. Apay ni Epoy, kaamumot dagita kalding, di na masid ganita. Kagulit ka. Itartarayan dangarud ni Ipoy. Sabay nagsakit kita dagi jay turaw. Kasta, asos. Di lang harudan pilitan na tiliwan nida. Amangan no sangdun na kayo. Lukasta, di ka makaumay? Lukas ka sa no, orayin da kon. Umayak, apama na makapanaw na mayor. Bye. Nagyamanak. Adda da mayor di tarwar. Saan damat nga taanang yun, ti bagbagak ni katuganga kita. Ay, apa ngay. Naglukon lagi di kalding. Saan damat masit ganan. Ay, sabagay. Pudno ang makaawat dan iti sao. Nangagdangat aja saritaan mi kan Rosa idi imay kami dito nga da maparte akaldeng. Alergi iti lapayag da ti balik sa maparte kas kadakilawin. Rosa, ada awag ni Tatang Mau. Inawagan nakmat ni Domeng. Mapanak ka no ijay farm. Tabarang no siyak ti makaasidag ka dagi jay kalding at tiliwan apartyan no bigat. Kastamat ti ko na ni Tatang Mau. Kuyogan ka kanumot amapan ijay. Mapantayo nga rodan nanang. Saan, Rosa? Anya ti, saan nanang? Saan tayo nga agparte? Tawan mapasama ka selebrasyon para birthday. Iso awan titiliwan na kaldeng. Agpasugnod kay samot tan. Ay sana agpaspasugnod. Tasigod mo't asa anak agsilsilibrar iti kasangay ko. Naku na ngamin ayang agpartida iti kaldeng. Sana katiliwan na kita agtataray. Ayat nga rodmat ni Tatang kada kayo. Sagot na ako na kuma. Ay awan day tarusa. Makasidsidalakit din ni Tatang mo iti kaldeng. Iso akasta. Tikat kasangay kung tikas la pangigapuan na dita. Agur-uray nga tan ni Tatang. Awagam kit day. Ibagam asaandan na pagproblemahan dagi jay tumartaray akalding ako nada. Nana. Alahan. Awagam ni Tatang maun kat ibagam nga agawi din. Chairman, pagsasaritaan da mayor ti kasangay ni Nana suping inton bigat. Ang mga makapasyarda ka numutlaang. Uwan. Imbagak apo masyarda. Nadamag da anapan ni kagawad gusting ijay pamyo kat mangyawid iti maparte no parbangong. Dinamag da no sa dino tayan ni katugangak. Isora jay. Imbagak anapan ijay farm. Gamni. Kasano kaya man? Inyawag da itay aldaw saan da makatiliwit kalding. Aya,
Nakatatap da kanumot tayo. Awagak man gayam no kasanon. Ala, no awan mayawid ni kagawad gusto nga apartsin nyo. Ay, kasanaon. Sana mabalin nga awan may sangput da. Nayawisin ka na mayor ti umay da pan nakipangal daw dito inton bigat. Mabitlang taawagak. Sapay kumaata. Nakatiliw damot laang ang chairman. Kumaa. Hello, Domeng. Ay, awandan. Magsangit kayong mutandatang. Ay, na. Apa yan? Asino ti awanan? Nagijekal ding mo, nakaruar na tibagod. Timakis dami na. Anya? Umay kang aminin na baring masurutan pa titinurong da. Timakyas na gaya kalding kaw. Ayan ni Epoy. Ay, yakmat magitan ni po yan ang surot ka na gijay. Nagkukuyo, gakalding mo at timakyas. Kasalungatan. Kasanungatan, umay kang aminin na. Untatang, umaya ka. Makamu kayo pala dito opisina, kagawad minang. Papanam chairman. Inak makipagkamat iti kalding. Pengatan. Ultimo siyak nga amo da. Itarayan dakmut ten lagi takalding kaw. Bambay, bagam na kita kakadwam tag subli kayo ni farm. Siyak ti kasaom. Amo Domeng. Nagsaw ni Toro Taraki. Makasaw dagiti kalding kaw. Nangmeti bagbagayo. Agparti kayo iti kalding. Agsasao ka, Toro Tarake? Saan dangan nga amo? Nagtutulag kami kadagiti kakadwat akalding. Apay, anya ti... Kartarangan da kami lagayang tapno adda partin yung ipapulutan. Nagprotest na kami akabayan na kalding. Ha? Uresi ka, Beauty Bambi? Makasao ka, kaslat tao? Naglalaing kay gayam? Saan kami ako nang naglaing ka nang isurusuro ka na kami. Iswa, nalalaing kami. Ay, maragsakan ak para ka na kayo. Saan kami naragsak? Agasam, paspasikogan na kami kadagita Toro ako ng mga kakataraki akalding mo. Pagan anakinda kami. Tapno dala ang dumadakila para sa niya. Nay, nya pailat ko ang Domeng. Sang-sang mo kita kalding mo. Kat tumiliw kan iti parken tayo. Padet kadagwa. Ay, agsubli kayo, na kayo akalding. Magsubli kayo. Subli. Nanay. Natagtaga-ihinap ko na gindi kalding ka. Ditan gagayem tinagibusan ti may sapay aparang iti pannakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainap. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ken production supervision ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagsagot ka na kayo, the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!